ده درباره گرتنا یعنی جی قدخه کرنا روداوه دا جی آلی کانتونا جزیره و نه از بچم آلمانیا رومان نویس و نویسکار کردی ناسکری جان دوست بریا ساتالیتیل گلمنه جان دنباش چد بینی جان دوست چد بیجی ده درباره قدخه کرنا روداوه دا کانتونا جزیره بریاره که راست بود نرینا تدا یعنی جی روداوه چه شاشی کرد که کانتونا جزیره و بریاره قدخه کرنه بستینه بله دم باش بو تا و جبو تماشاوان رودا و قدخه کری الجزيره براستي جبو من نه سورپريزه يعني از نهاتم وجن قاندن تشتكي پر نورماله از پر اسايل دنيرم كو دسهلاتداريه ك وك دسهلاتداريه پيده كانالك مدياي وك رودا قدخه بك افتش قالك نورماله و غره جوابك جبر کو هیزن توتالیتر هیزن فاشیست نکارن به دنگ آزاد را بجین یعنی دنگ آزاد تجاری نلگور پیوانن هیزک تندرو هیزک توج که تنه لسر خوینه و کشتنه دیناموی و موتوروی دمشه جبو ویجی قدخه کرنا روداوی بمن گلکی آسایی بو و از بندواری وی بوم نتنه الجزیره لهر دفرا که دستوان بگه او قدخه بکن دنگ روداوی تبی کو دنگ کی هندکه جبو روجاوای کردستان دوی بولتنه ده نفسه که جبو کردین روجاوا دیساجی او قدخه بکن و رخنه مجلس جبو روداوی هنه جبو کس نبیجه ام بروانی روداوی دکن وکو ده راپورت واده هات و ماموستا ابراهیم محمود در بریبو رخنه مجلس روداوی هنه لی قدخه کرنا روداوی جه شرمزاری براستی شاشین روداوی او بو که رورشین و هزا ببیجن طاری در دخه پیش وکو تنها دنوچه که خودش بو 30 ثانی تا بحث محمد حفصی که کر او 30 ثانیه تدی گو هندکنجی لگلکی گرینگنج بو او دنگ بگه خلکه گو زاروکن یکانه وحید جحمیزه دایی که خود درد کبن و دچن لعنین شر دور لوک عین عیسی شهید دکبن و دین کشتن و تدی که زاروکن هی نزانن مسئله چیه و شر چیه اف دنگ دوی ورقه دخه کرن بدیتن وان وی هیزه جان یعنی مثلا دوی رودا و چه بکه یعنی جو رودا و چه خواست چه یعنی چه تی خواستن بکه که روجاوای کردستان یعنی گاوین چاوا دوی ام باویجن روجاوای کردستان جبو که یعنی ام بکار کار بکن یعنی امی چاوا کار بکن رودا و چاوا دکاره کار بکن بیگمان رخنین تجی تا گلک جاران د لسر فیسبوک و تویتر دجی آنی زمان ما گلک کسی کو به تندی روداوی رخنه دکن هاتنه لسر وی ماسیر رونشتنه و ما گوتیه لایف زندیه سربست دلیت چه خوازه ببیشه بله من دیتیه و از بشدار بوما بکسیم که د ناوا بریوبریا روجاوای کردستان ده بخوا هاتنه سر روداوی آخیبینه و تشتی خواستنه ببیجن جبو گو هون جبو پرساتاز ببیجم جبو گو روداو بکار بل روجاوای کردستان سربست کار بکه دوی لچپکان بده دوی بحثا سرکفتنی المزم بکه بحثا سرکفتنی دشرده بکه ببه دنگ ببه بوریزان جبو وی هیزه وک کانالین دن وک کانالین وان بخوا بوی آوای هون دکارن ببن هف پیمانین وان و بسربستی بوان را لسر وی آخه تف بگرون راپورتان بگو هیزن لی دما که هون بخوازن هنک راستیا و شارتی مخابن از وی تم دوباره دکم ملت ما بپرانی صدی نوتی وی هاتیا خاپاندن بخوینا شهیدان بویا پرده دنافبرا راستیه و نافبرا دروان ده دنافبرا ما یعنی وان کسان و دنافبرا راستیه مسئله کل روش آواد قومه ده بوی خوینه ملت هاتیه خاپاندن لی روداو نفسک بو جهک بو دکاره بو حتان هاجی دکاره رولک گرینگ بلیزه ده تازی کرنا وی راستیه گو گلک جلو بگ لی هاتیه کرن بباوریا من رخنه منا مزن لمدیایا هرما کردستانی او کو دمه هندکی جبو روج آوا ودقتین روج آوا مسئله هری گرینگن هاد لکردستانی گرک بو
kanalek taybet ji bo rojava hatiba vekirin. Wekû çawa kanala Ronahî TV heye pekeke bi hemû hêza xwe alîkariyê dide hevpeymanê xwe ku pê de lê pedeke yan hikûmeta Herêma Kurdistanê ji sedî 20 yan ji sedî 10 alîkariyê dide hevpeymanên xwe em bibêjin yan jî Kurdên Rojavayê Kurdistanê. Saetek bultena saetekê têrê nake 30 saniye ji bo mesela Rahmetî Mehemedê Hefsîkî 14 salî wehîd têrê nakin kekê dilbixwîn 30 saniye nebesin eva divê bi rojan li ser were axaftin heta ku em karibin rastiyê nas bikin û bidin naskirin. Jan tiştekî din jî meselen gelek kesên weke we ku yanî xwedan nav û dengin îmkan û derfetên wan hene bi sedan nivîskar û rojnamevanên me ronakbîrên me li Ewropa hene. Meselen hûn dikarin çi bikin ji bo ku dengê Rûdawê her dirêj bimîne nesekine. Weke dohyekî digot Rûdaw çav ji me re eger Rûdaw qedexe bibe em kor dimînin. Yani hûn dikarin çi bikin meselen? Ez jî vê ji te bipirsim. Yani em dikarin çi bikin? Em dikarin sekinandina li darxînin, em dikarin binivîsin, em dikarin piştgiriya xwe ji Rûdawê re bidin xuyakirin. Lê bi baweriya min ev çalakiyên bi vî rengî têrê nakin. Meselen ne di piştgiriya me de. Bila em îro derkevin kolanên 2000 insan kom bibin û plakatan rakin û lafîteyan bilind bikin em bibêjin em piştgiriyê didin Rûdawê yan em hemû Rûdawin yan em hemû dilbixwînin em hemû filan bêvanin. Ew têrê nake. Çi têrê dike? Hêza medyayî divê xurttir bibe ne em. Hêza medyayî a ku dixwaze rastiyê bide xuyakirin ji bo gelê Kurdistanê tevayî ji bo cîhanê bi tevayî ji bo kesên ku ez hetan hat bêjim xapiyane bi vê yani bi van sloganên şêrîn û xweşik û ciwan ew girîngtir e ji piştgiriya me ji Rûdawê re. Bêguman em ê piştgirê Rûdawê bin yani bi rengekî awtomatîk em piştgirê Rûdawê ne em qebûl nakin heta Ronahî TV li Hewlêrê qedexe bibe. Ji ber ku medyaya ve medyayeke ne baş dibêje lê em ê rê bidin. Em dikarin bi rêyên dadgehan û qanûnî li hember medyayekê li hember kanalekê rawestin. Lê em çê nabe em qedexe bikin. Ez dixwazim ez bixwe jinha dibêjim em hemû rewşenbîr piştgiriya Rûdawê dikin. Em bi dengê bilind dibêjin şermezariya xwe dibêjin û em dibêjin ev kiryareke reş e tev wekû kekê me Akif Hesen gotiye ew jî tev li wan bi hezaran kiryarên reş dibe. Gelekî spas roman nivîs û nivîskarê Kurd Jan Dost ji Almanya li gel me bûyî.